Fa o nyetswe o na le bana le monna ole o tlholang go cheata tsatsi le letsatsi o re koko wa re wa le ka tsatsi ko re keng a go cheata left and right kana gongwe o le ntse o sa nyalwa yala kana o na le baby daddy ke o tlhola ana le wena go cheata every day wena o le maybe a housewife or something. This is for you. The reason why you are being cheated is because of the little things that you don't listen to when your man addresses you. The reason why we cheat ka le 2000 is because ga we excited monna gago. He ga o mo entice ngwanaka ga o ire sepe go tlelele ko re baby mama kana o bilwa go temadase ebile mo ile gore ba mo ile wa kgona go bitsa wa re mosadi mogolo, but you are dating him. Huh? Kgang ke gore you are not exciting your man. Monna o batla gore ha re ha tswa tirong a itlhele o le mo lingerie le ngwanaka ile. Monna o batla gore ha tswa go tirong o mo he peace of mind. He e ra nna mo stironyana bo tsa masaja tlhogo e o ra re santsa re o bore ko lutung kwana mo masaja maoto mo tsa gore baby how was your day, how was work? Dipotso tse di nyenyana ma 2000 they capitalize on that. Obviously ha na le wena monna gago go nna gona le nnanyana o buang le ene gore a nna ma excited baby kana I would like us to go somewhere, because I know you have money, let us go to Sun City and stuff. But wena monna gago ha go rara baby a re tsene ha Game City ala reo e tse o konyana kana re window show mo re he na ra ke lapile like what the fuck o lapile ke gona ma 2000 tse nga tsena teng go no ga o lapang teng wa tsena mo gele wa bona gore ntsang ha ra go bedroom ngwana ka au why do you have to put on that full pant kira yala ke a go tsela kira na go tsela why do you have to do that monna go tsentse re rolale o tsamaya le kwa re damn how ka sto mo tla rialo lantse le kanyala for 10 years or something ha ke gane I'm not married but king do tsene gore a di bona. We learn from how people are relating with each other. The number one reason is that you are not turning your man on. Turn on your man and he's going to deliver, he's going to give you all that you deserve. And yo go nna leba monna go a re go Sunday soccer o mo ra re na ke lapile na ke batla go gape go tletse bananya la yela monna go batla gore support your man in whatever he likes. Ha re wa tla go lebela bolo tsa malene ngwana ka because wa go kwa le 2000 kwa ya nte please eish le batla re le bolela sengwe le sengwe batho mo modimo my baby my marona please tsama le monnole ha go ra baby let's go o emise sengwe na le bana ba tla ba tlhokomelana bana ba tla ba bona ko morago wena se long se hela o mmeile ha ngwana ka o mmeile peo ke ra gore a re bone gore irang ba rona ba nyetsweng a re bone gore irang bo mothers a re bone gore irang because you are not exciting your man, you are not enticing him, you are not turning him on. Turn him on and above all give him peace of mind. Please wa tla gore re a le go tirong a ba gopola gore a ba ipotsa gore tsena go e jaleng ke go go my wife because I know there is home, there is where I belong, where there is peace, where there's love, where there's bo wild nyana ngwanaka bo wild nyana bo ke bona bo tsenyang ha ke zuru wa ntshwara. Let's do that please. Hesh